Jeste raja, selam i poštovanje svima koji to zaslužuju. Idemo danas da napravimo nešto malo posla u našoj vrtu, samo za naše potrebe. Vršit ćemo rasađivanje prvo paradajza, zatim nešto malo bostana, ako uspije, ako ne uspije. Imamo paprike, imamo patliđane. Pripremili smo sve lijepo. S obzirom da nisam ponio mikrofon, kad budem editovao video vršit ću naraciju kako šta radi, kako sam šta pripremio i kako sam šta radio. Imamo 10 sadnica patliđana, imamo otprilike nekih 17 sadnica paprike, 15 mi treba, ja sam uzeo 17, a zašto sam uzeo, potrudit ću se da objasnim kasnije. Ove godine sam se posebno potrudio oko patliđana. Tražio sam rasad koji je zdrav, s tamno zelenim listovima, čvrstim stabljikama i kompaktnim korijenom, da nije prenadražen, ali da se vidi da je spreman za zemlju, jer nije svaka sadnica baš za svačiju ruku. Kod mene se patliđan presađuje kako su to radili moji, kad sunce malo oslabi, nikad u žezi u pol dana. Prvo se zemlja dobro razradi, pa se naprave jame dubine 10 do 12 cm. Svaka sadnica ide na razmak od 40 cm u redu i otprilike 60 cm maksimalno između redova. Mora imati mjesta da diše kad kasnije naraste. U jamu doda malo zrelog stajnjaka i šaku osušenog izmeta od prepelica. To je čista energija, ali blaga. Ne peče kao svježi. Pomiješam to sa zemljom, nalim kasnije malo vode i pustim da se to sve lijepo primi i upije. Sadnicu ne zatrpavam do listova, grudva ide unutra pažljivo, a zemlju lagano pritisnem s obje strane. Dakle, ne nabijam, patliđan se mora osjećati kao da je došao u kući, treba da se navikne, a ne kao da ga neko guši i sahranjuje. Nakon toga, kao što sam rekao, ne zaljevam previše, samo da se primi. A kasnije voda ide ujutro kad nema sunca i kad sunce još uvijek ne napada. Zatim sam prešao na paradajz kojeg kod nas zovu kralj bašte i po mom mišljenju jest, jer ako se njega dobro odgojio, i godina je dobra. Ove sadnice što ih sad presađujem nisu s pjaci. Dakle, birane su, njegovane su još od februara. Nizak, debeo vrat, tamno zeleni modri listovi, to su za mene znakovi da je spreman za zemlju, a ne da se još uvijek klima u rasadnoj čaši. Sadim ga po redu kao ljudi što su nekad sadili te redove. Paradajza 40 cm između biljaka, 70 između redova maksimalno, jer paradajz također voli zrak i prostor. Ako ga naguraš, nabiješ, on počinje da boluje, a ako mu daš prostora, diše i rodi. Jamu duboko oko 15 cm pripremim, dodam malo zrelog stajnjaka i to mu da snagu štiti od bolesti. Ko zna, zna. I što se tiče paprike, rasad sam birao isto kada biram sebi saborca da mi čuva leđa. Sadim je plitko 8 do 10 cm duboko maksimalno, između biljaka pravim razmak 30 do 35 cm maksimalno, redovi idu na 50 cm. Paprika voli društvo, ali ne voli gužu. Mora i također da diše, mora da se širi i da zna gdje je granica, ali ipak da osjeti svoju slobodu. U jamicu dodam malo stajnjaka, ovog puta također malo je prepeličeg izmeta koje je toplo, mekano đubrivo, koje ne peče, pa nakon toga sve zalijim, a sadnicu ponovo postavim pažljivo, nježno, naravno da stoji čvrsto. I onda ono što pravi razliku, a nema ovdje u videu u odnosu na druge sadnice, između onog
koji zna i onog koji ne zna, jeste repelent za odbijanje insekata. Oko svake paprike potrebno je posuti tanki bijeli sloj nekog repelenta za insekte, na primjer gasiranog kreča, ne puno, dovoljno da napadač uljez ne poželi ni da priđe i da presječe i obori sadnicu. I tako da eto, to bi bilo to. Ja se iskreno zahvaljujem na gledanju. Koliko ima nekih grešaka ili načina kako vi drugačije radite u odnosu na mene, slobodno burom komentaršte. I ako Bog da, vidimo se u narodnom videu. Svako dobro.